Fatala fatu I lau whaafunga angale nei tūla o lea solua, alo mai o nisine o tātou tāla fau mwhaina tū whaatasia lau Radio Samoa, a walo whaafunga angale nei tūla o lea so. E matau tia se whaalavlave tau taavale na alia e mai I lungo le ala tele o le State Highway tasi, la taane I whaitu o Burnham I saute o Kalai Estete. O se whaalavlave o maua ai le onga tele o afianga, ma manu anga o se tasi. I reporti ma le New Zealand Herald na tā uai o le nei whaalavlave matau tia na longo I nā tuai le au nanga o whaalavlave su whaafua sei. A o le awhale tūlai fitu le tai au ana leila. Mana whaalia I le ngalulu e malosi o le vaenga o le tine moom whaalavlave su whaafua sei. E tau mawhai au mai I whaafua tangata na awhia. O le tasi mai le isi o ta avale, ma le isi mai le isi o ta avale. Whamawina na tali atu le vaenga o le Heito Home St. John. Ma le tele ofisa o swane pe o taavale fale mai po le ambulances whaapele helikopa I le nei whaalavlave. O le tasi o tangata na lavea na whaanatinati o na avatu le fale mai o Kalai Estete mai whailava si na onga o manuanga. O lo tāpuni e pea awala I le vao Selwyn Lake Road ma Telegraph Road. Ma ua iai I tū ma awala e ui anga I aile to o tele mo le auwhi malanga hai. Mo ila atawe anga I atu I tū ma tū ma saute. Tā ua le longo ino leo mo le lato ngā luenga suesue. Ma ua lato fautu e ina le to o tele ina I alo fia le anga I atu I le whai tū. A o wha solo suesuenga I le nei mata upu. E luas lima tau sanga o se tamaita I Samoa, wa manuia nei o na tau mawhainga, I le avea ai o ia ma se tangata noa o te roa nei. O se mata upu na talia I le ngaluenga alofa o lea tamaita I whanau walo na uso wa wha ilangi le fōlaunga. I le tala ango le nei mata upu e wha apena malanga mai lea maafine I ni usila, e asiasi mai lo na uso masiana whanau e to lima I le tau sanga lua o lua tolu. Na manatu o le aiai mo sina taimi I le atunu. Ai peitai na whaafua se ia o na maliu si o na usea na le whanau. Ma o lea na whaafua se ia I loa le avea o lea tamaita I luas lima tau sanga. Ma le matua eva aia matau sia na whanau. I ripoti ma le News Talk ZB na whaamawina ai. O I lea na tamawhai atua I loa le maafine e talo sanga mo le avea ai o ia o se tangata nuu o New Zealand nei po le resident I le ngangana Britania. Ai panga na le tali e ina lana tarasanga, taluai e le ausia e le tamaita I aia I ngā uma o le avea ai o ia matangata nuu. Taluai le tā ua tele o le tausia le lei o whanau a si o na uso o lea na apili ai le whai unga o le ofisa o whemalanga inga e ala tu lea le tu inato lana tarasanga le komiti o ilo ilongo o whemalanga inga mpuipuinga po le vaenga o tā ua o le Immigration and Protection Tribunal. Ma o lea na lilifai manatu malangona o komiti I le tarasanga a lea tamaitai. Whamawina le tele o moli mau whaalia o le maoae o tau mawhainga le nei tamaitai ina ia tausia le leina I ona tei. E pei ona iai fo I le tele o whaamaumaunga na whaailu e sui na langolangoina lana tarasanga. I le matautia o ngā luenga matau mawhainga le maafine ina ia awai umai po kalami whaalea o ngā nai whanau wa afia. Ma se tasi o te lelo na sao I mea whai ese. Ua whaalia fo e tamaiti o lātou langona o le lātou tinalo na lua lea I lo lātou a inga. O le whinau o le maafine mo nai o na tei o lea na talia I lo el komiti ilo po le tribunal le avea ai o ia matangata no o New Zealand. Ma whaawa wai lana ngā luenga o le tausia o nai whanau. I ripote whaapeo le mātutu o nai whanau wa afia e a matatu le lima anga le sefuma le tolu tausanga le mātutua. I tala mulmuli e tele ala leo whaasala lau po le tio whaalongolongo I te tono au kilani nei. O le ale mawhai o na whaafonga I aile to tele o le au whaalongolongo a matatu le aso tofi nei aso suma le ono a peri la lua o lua ono. E a fua lea whaafita uli ini ngā luenga whaalelea o mo o mio na whaatino I le pou I Henderson. O le nei ngā luenga o lo I lalo le wawaainga le tio whaavamalo o New Zealand. Ma o se tasi fo I o ngā luenga ua whaia ina ia sui ai pou mai tu saute anga I atu I mātu. O ngā luenga ina ia sanga whaalele ati le ai o au nanga. E tu saima whaamtalanga I se lau lua suma lua mita le umi o le pou I Henderson o le atape a matatu I le 25 minute te aile a fole tu lai fitu tae ao o le aso suma le ono a perila o le aso tofi lea. O lo iari wha moe o atu le lua vai aso wha atino I a ngā luenga ai le o mautu foi
Lea taimi taluai tūlanga lolo wā o le tau e ono wha umi ai ngā luenga. Whalia foe le tio whawa maloa New Zealand o tūlanga ua iai le pou I mātū masaute wa au tau sanga o whao ngā mai lea ua tanga iai le whaatino ngā luenga whaaleleia masui ai pou. Tā ua o le pou o lo ili tū mātū I le taimi nei ua iwa sfulua tau sanga. O le pou I saute ua fitu sutasi tau sanga ma o le ala le ua manatu ai ina ia whaatino loa I ai se ngā luenga. Mo le sila fia o tātou tangata whaalongolongo o ala leo le aafia e aafia ai le ono o tolu a mo po o le radio wa atea, o le fitu o lua a mo o le ham, valu tasi o a mo le BBC o le Auckland Radio Trust, o le iwa tolu ono a mo le Chinese Voice Radio, tasi o valu o a mo o le NZME News Talk ZB, tasi lua lima tasi a mo o le Radio Rima, o le tasi tolu valu ono a mo o le leitio o le Radio Tarana, ma le tato leitio whaalongolongo o le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Ai ui I le nei whaafita uli o le ama whaipea o na o tau whaafonga mai le tato leitio le Radio Samoa I lunga o penga te whailangi o le YouTube ma le Facebook, ma so se online radio app, whaapea ma au nanga a le FM I to tono Samoa. O tato reporti na umwhai ona tu whaatasia le Radio Samoa mo le nei tu la o le aso whaaftai whaafonga mai tō whaasoifua. When you shake up a Radio Samoa, lua lua mai, washing mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasili mai vatolua. Radio Samoa. Bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce, 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 bounce with that, bounce with that, DJ, 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 hey, hey.
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i Vokuru Amo. Le Timilongo le Vansi le Radio Samoa le Rivango le Woli ya ua se fulu mo le fami duce o te le July lua e fifi foi le ganga e fa talo fatu le Rivango le so le tatu tua fa wa le Radio Samoa tasilima i tolu a mo pol kalamle la Woli ba funga bua ma oe le denga so lua le so sfum fa le rimasino a perila lua filuono se yo le foi le July ono e le fiafiana nei ono lo to se le fionga yali a tau savea malata tau programena ole nganga i fo faiva se yo le vai so asawilona lofa malona lei momona moli le fa manu mo le fa tai le telinga ya te tie pe o le tomba tanga mai le town na la se yo le mai fo stimuli ma want to le wata to fa te sai se yo le fiafiana nei ja fa malu wingo le town le divaingo la woli to le va so foi ya na you wanga pe ona moli mawina mai le town na lila se you mai lava le divaingo la woli ya in town sia o le down lo so longa le ia fu fuanga nga wenga tute ma faiva lo filima ya ale pa ia mala manu le tru le ga te tono ni sila ya fa pe foi ya tru es lo e ma futa mai ai le divaingo la woli ja fa jan fa foi lo tanto tru Samoa ma futa mai e lungo le tanto wala leona o le fa mo tasi o no tesi malatasi o lo mwhaiero whaafonga i ele tonu tonu o Samoa. Mai la le tae o se o le teimi tau runga tu ele tautua, ea ale tātu wala leo e langa tufu ilea e le lus fulufai tu la fitua solo veiaso o le demi whaiero whaafonga i lo tātu o tonu e le tautua malau nanga le Radio Samoa tasi lima Eva tolu a mo. Ea e lenga tufu ilea fa maloma fa tal fa tu le divaingo la woli il fa funga foi ana yu tanto tamama tina ma tua ona pa ia le tua o lo o tau suina li poi le ola so se fanta fai to galava tono ni sila ma tu ese ma lo le talo malo fo ile on sai tamama tina ma tua io e wainu lo fala au wa matana so malia sa wala ma du mo ia le o malulu tele le o le poala tuia o mana ia le malu na usau foi lele ia wa ma fana i foi mar pranke ke la tuia in le nei vai tang le malu silo du ia wa le tu singa le fana wa onga dai o lo malu lo ia onga i le nei vai tang ia ta si o le dai mar ia mo to le lo fo la le o le tua ia ta si foi su ia inga winga o le tawele o a faina i le soi fu malu ina o da ia lo fana wa o su ia inga winga o le ta vave lavana fiel fana ule me foi le le furu e amantai le mafatua so tuai e ma le mitio le isu e fa solo tuai lo le tafio le isu e o lava e le tulanga ua makwama mafai lo le isu mantau le mafai ai ona manava e o le mea masangia ka kuma ku foi le fai o le matona fofo ia vai tau au nei whanau a whai kere masangi e kuranganga ia o masangi e wa levanga u fofo au ia ngā mea e whiwa no le tamititi e vavea o le solo a i vai solo wha malulu mai le paipa ia po singa vai eisa e o na vatu lea ta ai ei vai o le tamititi e koso mai lalo le whiwa a umalonga a fa longa kwa ile o malosi ya fo ile le tamititi o la ai fifa ia fa ko fulo con le pipa malulu ia va vera na to mai fa fo ko solo fa bang ia ona faile ona la ai ia ma fa inu le panadol a o kinga inga kele ia ngo ko wolo la ile va ile fo ma ia la fa yentu le talada o te fa yentu o isi fo ma ia po isi fo ma chole ia ale se appointment na ngai sa vali ko foi le le tell wa ku walk in ia ele le ia pe el want to like tasili to la fa de a o lo wa ku la le luai ku la pe ko lui ku la pe fai tu la o longo e ma kwa la u longo for mai le tang
ia asia tama a ngai mela ikinga ia mfaiana fai oil fat o le mena ta wai fo ile ye o le vix ia mal kambanga o fangu sa mo ia por ka ko baby oil foile e ke kangwa o ie fo il pa ku o lau kam ke longo fia kam ki o langa pa u il mano si o ka e ke kangwa ku pa ku fo ile e fo ai kang ia e ke kangwa ku ai me e ala langa me o le manga mi o singa fo e le fa pe ala fo nga foile e pe ia o le for ka kamaku e o kambanga fai ba lia fa solo on tuai le vai tau au fa solo ku runga ka au ea o ngā luro leo ka miki moi o ke whea kula ukana ea la mai lunga si wāru le ako ea o ngai mea la ikinga e tutu watu yo o tafa ea wai o le tele o nisi o tātou e makwale mal malamba me lea kupur ka miki ai misi ala pe a matan tafere isu ma o sol fifa ea wai ke fiu ke ngofo pa war kala fo ma ea bakur kala vai ola ia le ingul pena to ia pefa ingul penatol va ku kongi o va ile nurse ia ai fa mai ailanga esprok ia nga umanga ile esprok ko malo sit kami ia ai malo fa tai matua ile va inga male to singa o tole fana ele se me ka ngofia ri mai ele se me fa ngofi ia le fa le va inga le tanto fana ai o tanto matu ia o le mea ngai rei whai hako skamikiki a mai ngai e larulangi ringi. Ili hai ma skamikiki ng whaki a aurua. Mea ka whia alwa kua larulang. Ile aurua ng whai arko. O aurua nga rua mali li. Ia ole a whaile tama. Ole a su el kenga. Ia ua mauala ko angai kausi. Ai le wha pewele lo le mau. Ia ngai ma sola la ia le ma ile sa we kausi. Ya le da fa ma lo ai matua ya o le fa ma ni le tausinga fa nau ya mata tu ai fo ile nei vai tau sole ya wa isele mele wa ya le tulanga fo ya i fia ile tru o Iran ya che wa ka uri fi karango fo inga ya la nga faila ka kala ya no le ya fa ina ta tu le so na filen fa ilo me ye le balo ia le fa inga fo ile le tanto waso i to le pingsing yor kiso mal pingsing valen ile mai tau wantu la ia fa mtanga i pe on tu i mai ile sonna ya o le la vai tau fio lo tanto limas fun mon tu waso le pingsing ya fas fun mon tu waso le kiso ya mal fas fun mon tu waso le pingsing valen o lo ngoi o le la vai tau fio lo tanto o le so ia nafi Olena maua mai ele tana. Ua a mantana o antu le fuava antau Amerika. E poloka ma va aswa. Lea e anga i mai i fafo. O le Strait of Hormuz. Ua mafua lea tulanga. Ona ua le mawhai ona faa wawina. Ia tala noanga i ena whai i tai o le malo Amerika. Ia male turu fuia Iran. I te tonu o le turu o Pakistan. Ia. O lea tala noanga. Ia safa peleo na yeini sio minister. O le malo Iran. Ia whape fo i ele sui presidente malana au malanga. O le malo Amerika. Ia e te lea lani vaenga na taladoina. Pita, sifuru male ondo i tū lana whai ele taladoina. E le ima sa marienga na o iang. A e lea lana wha asau i tua mala wha mtalanga. O lea lava sa wha a tanga e Amerika. Ia o kele lopo lea me wha ka ngai fua e Amerika. O le o ngā sami o Iran, ma Iraq, ma Qatar, ma Abu Dhabi, ma antunu o lea tu ala ping. O le au mai ele swap a le fa mai o la lava na fa yona tu va e se mai ia va swap mai le antu o Iran ma fa antu wantu inisio antu o le mela sa tu pu inisio va pila na iva a le antu o China o le sa fa e Iran le me foi le e to tongi le 2 miliona tala fo kwa ma fa ile nga o se me va a mai na le Strait of Hormuz ya o le mela nga o le fi ile li president o America ya Trump mai ia fa pe mai ilo ele aila o le ampo loka lo la ka kova mai le mo se va to ia lu se mai na Strait of Hormuz il temile ya e o mai la ile tanto filo ingal ni va ingol au au tele o to fa longa to au pa u se pom ia pe u pa se pom pe ye se va u fa le ngaina ia pe o le mea u po loka uma va aswa o le mena ka ko ke le mai lo a ko kimi ia wa le le tanto e na al tanto fa tani po ali po tia mai o ia o le hafu se kana le li president o America ia war ka pie fa penga e alu sa foi mai le tala ele nga taile
Yeila na tana tango to uilunga olona foi. Olona profile. Ia po olunga foi olana social media platform le ta u ole truth. Ole truth te taipe umalava ole afoi. Ole X, ia po le Twitter, ia po le Facebook foi. E me foi ona tu wai anta ma fa matalanga ilunga. Ole anta la le tu wane le ali I President o America. E pe ia fōlinga mai ai. O ia ole ali I whaola. Ia e pe ia iona tu atuni angel. E whamaila na whaamtalanga na tu ilunga le ata. O ia, ole fō mai o le kolu se mōmūla so swani tangata. Ia aia se ilonga o se vale le tonu I le tu. Na ia le iloa leo le winga o le ata. Awa o le tele o anta ia tātou te wapa ai ai. O le ali whaola. Ia ilona la eina pai. Ia ai male mole pulu la no mumu e fa penga umala le ko le li Preston ia le wa koe poko koe avila ia ai e fai umare meu ai olona afianga o le makua panga ki ai lava tatu matua I panga ti ai lava tatu o le tunu o tuvat o le na fa ilo mai I le so ia o la wa afiala tu I le tulanga o le state of emergency ia po ia le tulanga foile Ua matua wha le tonu ala soa umaua. Ia po le pingsingi le awina tu tono le tono o tu van. O le taimide. Ua makua sioki lava le pingsingi. Ua maratua. O tono unei faisi mau. Pei lava le tono o le antukuki. Ia po le Cook Islands. Lena tātou talanoa I le vaya solea. Fitu tā la I le lita o le pingsingi. Sole. Fiku kā la I le lika o le pingsingi. Le anga o le pingsingi le awantu yo. O le whai mai. E anuantu I fiti. Ia na watu le tonga o na suye le o le va e ave iswa una po pingsingi ngai o yan tunu o longo wi o no la se tau fa popo e ka kau foi langa recover kau ale pumping singi le fa tau dan tu pingsingi tonu o tunu ne ai o le laki o tanto samo o le lava le mo me se tala pe o yese si tanga ma o lungo e o no le fa a fies fulfa sol di masino a perila ia Antonio o tulmasina fola basino me ia o yese swinga I le tau o le pingsingi bala kiso marka singi samo ia ona wa fianga mai le tau ale pe ona ole a pe folinga mai foile ole la to e fa wa e se taimi ele o toi ma ia oni sina vainga tanto te talanoa a mantai le tanto mafutanga ile ring fo I vainga la o lia fenga ile tudu manga wenga tute ia ma faiva lo filima ma lo le faiva ma lo le tangwantai Stay me here on tanto filo ile mele fianga ya lilo mayava mai na vai suyo lo tanto wala leo I Samoa Wow apuniti ai Wow mai lo fano anoa Ma fau nga Tupu pe so uma Bye lo tinga talu ai oi funga Olo mua lo filing at tamari Se ilonga o leo tina timafai Ai tu ia Saulava o se aso Awa yo se tali o na ya umanao Tu o le lang se tamai Ia o le sami se tano a mai Ua ngoto le lasa o le tonsa Ua lilo atu ai o folinga Ari o le taimani A o ita o se maa e tamale vale Wa o le iloha Ina pe ai sea Ua whainga tai se fua fuanga O e lava o sia o taimani Na o fili ai le whaamaoni Malo o tali tonu La o lava saini
Eva ve una umai lo keli Tu o le lance tamai Se a o le Somerset talano amai Ua matole la sau le bongsa Ua lilo atu ai o folina Mai Sei a o le Somerset talano amai Ua matole la sau le bongsa Ua lilo atu ai o folinga Ua lilo atu ai o folinga Ua lilo atu ai o folinga It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. O le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Ua mawhai nei o na whaatau wantu topa pa le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo aise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaru atu i le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aisau tapa a le Digicel. Pe lafo ai fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaru atu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai sau fale motu le lumanai. A whai fo i o iei sau fale motu, o e si la fia me mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia fiafi o asorulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Tasi 5 tolu amo. Radio Samoa. Te moe ala e iloi mai
si whangamali na o le tia maai le rivang o le hawoli ma le whantunga ua whaingoina o le vala a walofa i o maratua i le vaso i e lunga o le si whanga o le lua a pil penisula i maratu o ka mai e sa sātua i tātou i a sola Vantala whantua i le rivang o le hawoli fo i a panga mali i o pu whai valu i a marisi fo sui tuai o le tātou whai o le tia maa o lo tātou mafutai Tono ni usila nei, tano whantua ia seo sina matauli malatino. Before ia miu mosama le a inga Selina Siosi, before ia lau kama whaia vale o lai whale ava. Mafuta mai nai whefo, nai siusenga i sifo. Ia aluantua ia vimora au kusoma le inga i nai whea. Brisbane au se talia Rachel Sifa, Antoi foi ma pelu na upu Freedom Now dasa sit mua before ia junior for mua mala ingale ma to mai Brisbane i Australia le foi vai tau ole tau sanga ole tele ole temi e Michelle tau tau soi fu ngale mo tau yeni te tau na toi silsila ile tangantala toia po fele mena ya luanga ye lau seleni te lilo ia te oe po stangata foilele. Whaonga ina i te tono le tau ainga i lunga lau TV. Ia le porkalame foilele le Netflix. Ia ele ngata i le na o le tātou Sky TV. Ia aluantu waila ia lea i le Neon. O isi foi porkalame. O tamai e te tongi. Disney Channel ma mea o ma whapena. Ola ina tangata le tau o le soifuanga. O le fesili. E ke whaunga inga uma meanga. E wala whaunga la vai o le tausanga. E le teimi wa mai ai tālunga. E o sea koe makamaka se si tālunga. A tonu o le teimi le da. Tau ina wha malo lo mo sina te. I alau Sky Sports. Mai ese mai level Sky Sports. I tātou free to air channels fui. I le mawai le TV tasi o le TV lua o le TV tolu. I maisi dia channels na. O le nai mau fua. Ia, a tonu lai e le package fwile le nai tau ngō fie. Ai leo le tutongi a toa i maisi mea. Ia awa a whai e tele o nofo ilwhai. E makua mai mawala u se lingi ngai kongi e inga. O le si au tupe mai maule da. Ia a whai fwile ai te whaunga ina ia polokalame e tutongi. Pio ne e le Netflix, matulanga uma whapea. Ia e talawhia uma la le temine o le tu ua o ngā le whana. Umana whaifia au le whale, ia o na mahata matale mo sina taimi, ia o na toi whai e fwoi leo se malo longa. O leisi vahenga tauna tātou silsila i fua lea i se whaamatalanga leo te whaitau atua ilunga i leo penga te whailangi a le Radio New Zealand International. O lo whapea mai ai ia le mea tau o le lazy tax, ia po le busy tax, ia po le ignorance tax, ia po ni la fonga o lo tātou tutongi a sale te tau ona tutongi pe a whai ua le lava lau whaasoa. Ia, o le si vaenga o le sa wailunga i e whaapea mai e se whaamatala. O te leilo po aini se o tātou ua sui i a tātou company e le tise. Talu ona e nofo i lau maunta po o lau lawa. Nai te whaamautu wai. Ia a whai wa ova ma le luas fulu tausanga. O le visili. Wa i se taimi wa e sila. Pele i se company e le tise tono New Zealand. E pa u wantu le tau le lato e le tise po le lato au nanga. Mai le nā company e le tise. Olo e whaonga ina. Awa o le me mali e le iei tono New Zealand. O le tele i o company. O le iai o le lato au nanga na o le afoi. O le whaola ina le o le tise i lo mauta. Ai le whapeala a sui le company e le tise. O na wantu leo sisi company. Ka sui u mangi waya. Eoe. Ele i o le waya anga e kasinga e o la kwa ilau elki ser keminge. Na pau wale me sui. E sui le company. O lea la tau te tau i datu. Le malu si anga tau i le tise i lau mauta. Fa mai la le whaamtalanga. O le ala ki muli ngai sila iei. Pele o iei se isi company e le tise. E tau mawai sina wha mama a venga. Ia ma sina pa ui le nei vai tau. E maratua. E le tai sui ai le kako dividend fo i le maua mai le chorus. Te le no po le almo kua inga o lunga lima se lau ka lan kau sanga ngā kupi. E o le ai po mai tanto tolu se lau montu pui le tau sanga ma le tau sanga. E ma fua mai lea i lau tupe le tutongi i le pile o le tise.
So, o le sina vaenga tauna silsila i tātou mātua. Pe o le fea, ia o company te tele ai tono New Zealand, ia antono company whatever, o le iele tātou company fo le le Mercury. Ia, alu atu ila ia le Meridian. Ia fa solo i faile le Contact. Oi maisi company te tele nei tātou. Ia ngā. Ia e fo la mo company like, ele ni tama company te tele. Ai onisi o company. Ia popi sinisi alo lanto fatawina antu le tise ia tātou. O lai maua i le pau. E se uma le tau o lanto unity. Ai o le mea taua. O le halu o le tangata le fatawina. Ia po tātou tangata i tongi a tātou pili. Ma e va ai. Po o le fia o lea company ma lea company. E maua mai e. Ia sina tau pau i le ring vai tau. Ai na pau alona. Ia. E umanga e vidia kungei. O nga e whakarikari ai le mo le fiasu. E le whape vidia kuro ngei sui mai ngani. Io, e le te. Ia tātou te whiwo i fo i whaatalitali. E le ngata la i le kako pili. Ai, o le hale kei muli nga sui e isa u whale tupe. Io, o e sila i se isi au nanga tau tupe. Ia e maua mai e isi na wha mama a venga mo i tātou. Ai misi ala kako. Le fie whai mei o nonga tupe. E fiel tuluina i tongi lunga lau nonga tupe nai whai. I le rei fwoi wai tau. Ai awa pe talo atu i lea whale tupe anga i lea whale tupe. O le ase wha asau ngā sele ni mo oi. Ioi. A o sionga ponga fwoi le ngā. E a lusa kai mi o e whakarikat. Ioi. O le mea la nā le au mai e lea fwoi. E a le whautuanga. A se tasine e o li professor o le universite le o Canterbury. Le li o Kent Via. O le olo o i wha i lo mai ai. O le silea mea e mafua mai ai. O na le fia mingoi ese nisi o tangata. Mai le company e le tise, o le company mino le fale tupe, le olo o lātou whaongaina. Ona o le umi o le taini, e whaatalitali. O tātou tangata soifua le vai tauleni. O le ua whaawhaingo fiele te leo mea. E taula mai le te konolosi whaani o le po. Ua le la vaila ma le ona sa i tātou. E te mana o le mefo i lele ngale o mia kwa sau ma le antoa. E leo to ia se ona sa i o tātou. E koe kūkua le me ka ore kiu. E koe whakarikari e fo i lele e le ngofu. E leo to e mana o mia e tātou. I le da mea. O le mafua angala le da. O le whai mai e le whaamatalanga lea li professor. O le tātou te tongi ai. I le menga e ka o le lazy tax. I po le la fonga fo i lele. A le tangata au ngata. E alu e sue. Po fea le me maua mai e le wha mama avenga. Mo ia malona ainga. E a tono stemi le lei fo i le ring. E te toi sila. Po a uma menga e alu e au pupi. Awa e isi te. Tātou te o wha tai ni au nanga. E le taimi e tu i na mai. Fa mai. Lus fulmalei vaso. E avantuile o loa le wha tai. Ia pe avantuile au nanga le te wha tai au noma se tongi. O le me mua e avantu. Ai le i au mai le whaataranga e wha o ngā ina ile da au nang. E avantu le wha mau ngā lau kār. Ia o le e wha o ngā ina lo leo le au nanga. O na ngalo lo le ia te oi. O na toi tā ofi ia le subscription. O le mea lau tupu. E o antu i leksi masina. E te vai antu fo i lele lau tu stupe. O le walu e se le fast food kala. Ia pe walu e se le kolus food kala. Ia manau vai ngaku. O ke leo whao ngā lea mea. Au leo so mai rungai. O le sida whaenga. E se leo na tau. O le whaima e kango i siaki lau bank statement. Ia po le vai ina fo i lele po le wha maunga. O au tūpe alu, ma au tūpe maunga. Ia mo tātou ta mamu tina mātutua. Wa ai ke kia lau kāt ngai awere vaenga leo e whaima i eile ngai mana ngā. Awa e ere kai. Ia wako lau kāt. Ia wanga wo si i kāko. Si ka ko le pension. Ia le na. Ia. Ona wo si ai le si keni. Ale me van tu ele utala. A foi o nana e fa moi. Fi lo lo si au fa sa nga se le ngi le ko ngola la ka. Ai a o ila kama se ia fa au nga. E fa ta wini si mea. E or ke mi foi le we manga o fa nga la wa fe ka la ye kongu. Ia ka ngaku. Ko e lima suka. E o tele o fai atu a mela vea ka ko uma. Lea. E i foi nisi o tātou. Ia e ki nganga e lo or kuper ko inga malo makua o la e wha nganga a wa se sime.
ia e alua whaakaua kuai lea me, whaakaua kuai lea me. Ia, tautua nā mātātou. Eoe, o le whaasau ngā se leni le rei waitau, sila i le mea e le lei mo oe malo aing. Ia, ma se mea foi le tau, tu umamai, ia le kako ve vesi o tātou mawhauwhau, i le taunga tāo le pengisingi, ia, ma le kaunga kāro soifuanga le wei i tātou, i le rei masino a perina. Ai mālo le whio le whio, mālo le ngā lue, mālo fo le dau whanofo. Losa mai whea, whaatala whantu i Amerika Samoa, ea ma pefo ia tuli pātea, le mafuto me le tātou polkalanga.
Fumali o le puria lava ai le divang o le woli a we a Zalvan to ya to si pepa to the phone po ya pe foi Agnes Merida a lofa ma Isaiah ma to Loma family America fa wina tan yelo ma ngai dai papa to toi fa te le mam to le divang o le woli o le ngalo tanto tola me le Pacifica ma la langi le tan tolu ma ya Miriam Leise vodka, leise cheese, leise tequila, fa ya fafi, leise poker, leise pia, música e paquilia. Ala tofi tamatane, pui puina, aina, se vaiane, la fasausanga, e se launa, la oana, mafufanga, kilia. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, fa ya fafi, leise poker, leise pia, música e paquilia. Kasi le kama e valua popo, o leise kama e kakau. Lua kama e valu kau, o le si ofu au. O e ke kumai ai le pusa le umu, ola le mafofau. Ako fafia ngai au kuanga, whaloloa i au kau au. Fili mai lau ua, le angai wapenga asa le umu. Wakungi ma a asa o lo saitua le vai i a kumu. Ma a ilau i a ofi, ma le lau mango, oi i sulu ai koe fili, ma le lau anga le wai fafo le ulo le sumu. Ma a fea, le mawhainga kali e lango lango. A asa le anga o ma e mereka ele vai singango. Pasi mai le se sae, ka po e whai a mama. Me iei ni meanga kokoeanga poe, manga oi koe whaafanga. Ai ale ai, kango loi whasusu mai lau pea kanga. Su e masau i a ofi, o le a omu le ua kama. Cinderella, sau oi i pe ai ke pae e. Lua lau niu le leiva ai oi i se e. I pi i mau Spider-Man, i pi e pe se fe e. Se si ai pa u, ai le umal ka o pise me. Ole toke tamatane, le mumata, i le afi. Se vai ane, la whasausanga, e se launa, la o ana, e mafufanga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, fa ya fafi. Leise poker, leise pia, música e paquilia. Ole toke tamatane, le pui puinga, aina. Se vai ane, la whasausanga, e se launa, la o ana, e mafufanga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, fa ya fafi. Leise poker, leise pia, música e paquilia. Vai mai mama, e mua mua le sua le whawhiangainga. So oi le ma le sua, mo le sa o le ngai ainga. Samoa, o me ngai e whai ma masanginga. O lalafanga, e pele lo loko whalanginga. O le moanga i le ausi, e poko e inga whamai o le i vivi. O le fuela velave, o le koko o le ngausi, o le kupua i le make i. O le vau filifili nga o le akunga ki sila fi. Le so onga lo kia man, ka kaunga e whaai keke. Pe ia so whai special units mai meleke. Ka apela songa fuai koko kusa apampang teke. Pe ia ke la vese mafui e me kai skeke. O le kofi au ka u, o le pui puinga. Ko whawhinga e mamaku, ia furo kau kua a esu ea. Shua e ke mau o le pukoi kua. Whai o le palapala, makua i opa le mango sua. Ngo o fongo whakapii, wai lai kiki. Le avi vii e whinga kāleanga e kose i whala lii. Whai vau ka maali i o le whekalai. O whai vau le au manga, o kua ingo le fongo makai. Maalo se le nguku, e pola pui pui ma vaa ai. So maku palapala i te a, o wanga ngalo se kakalo whaafukai. Ole tofi o tamatane, ole mumata, i le afi. Se vai ane, la whasausanga, e se launa, la o ana, i mafufanga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, fa ya fafi. Leise poker, leise pia, música e paquilia. Ole tofi o tamatane, ole pui puinga, aina. Se vai ane, la whasausanga, e se launa, la o ana, i mafufanga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, fa ya fafi. Leise poker, leise pia, música e paquilia. Ole kama le mangu, e whawhanga i ke wila. Whangala au i ila, o whelila, o musenta ma ke kapila au kākou. Fiu e ei whusipau, salu lima, o se e vae, o se sae. Wai au ki poki wila, sau malea oa inga e kuki kalinga. Ole kama i ki poko, e ngake whaonga inga. E vili leo leo e a, loka lau koe inga. Sei kango i whawasenga, mai kausanga o langa kausinga. Lama kofu le manulu, makiva le kango lima. Nga o langa kuspa ia le sa lima ka ika inga. Alofa lo uso, awang i whase inga. Lo mafau ia whakua mua lo a inga. Ia a aisa kausinga, ole kama samo mongi. Lo kiu ke leo skai, pusa pe au sange se makiva e whafsangai. Mangi e sa lilo, e mafu e le whakufahai. Whamanguyanga mai makua, o lau au lo mululu mangai. Se whakalakalango, so se whawhika uli kamo i fofo whasamo. O le bonga e loa, e fofo e le ala mea. Whamai foa a e rap mai ngai peia o e le fuea. Ole tofi e tamatane, ole mumata, i le afi. Se vai ane, la whasausanga, e se launa, la o ana, i mafufanga ki li. Leise vodka, leise cheese,
leise tequila, fai a whawhia, leise poka, leise pia, musika e pakilia. Ala tau feta matane, e pui puinga, ainga, se vai ane, la whasausaunga, e se launga, loko anga, e mafufaunga ki lia. Leise boka, leise cheese, leise tequila, fai a whawhia, leise poka, leise pia, musika e pakilia. Ala tau feta matane, e mumata, i lefi, se vai ane, la whasausaunga, e se launga, loko anga, e mafufaunga ki lia. Leise boka, leise cheese, leise tequila, fai a whawhia, leise poka, leise pia, musika e pakilia. Ala tau feta matane, o le pui puinga, ainga, se vai ane, la whasausaunga, e se launga, loko anga, i mafufaunga ki lia. Tala falama malo le soifua si mai le whaafonga I tala fo le radio Samoa mo le nei fo yaso. O lo faso taipea Amerika ma Iran e pēna whaeroa stasio sui o Amerika I le CNN, o le wa amata le poloka na fola e Amerika I le asolarafi, e whaia I le Strait of Hormuz I vaaianga I atu maanga I ese mai mawafua Iran. O le whamtalanga la e whapea, o lo ngāru nei sui o atunu e rua mo seisi tala noanga e whaia. Whaeroa li poti lava le CNN o le whailau tusi o Amerika o Marco Rubio, o le a awa yatu I tala noanga I le wao Israel ma le panona I le aso a tai ao. O ia tala noanga o fuafua le a whaatala noa I se pui puinga mo tangata Israelu I le tua oi le tui mātū, ma ia langolango I fo I le naunau ta ingo le whainga malo a le panona, ia toe pūlea I lātou lava, e mai se lava I le whapolukiki. O Israelu o lo tau ma le Hezbollah ai le o le panona. O Iran wa le putia e fōringa mai e tau whaaliri ane le ofisa o lea malo I whaamata ua lo whaia a Trump. Ma ua whaonga ane le AI e whaailoa ne ai o lato manatu ma upui ai whaamata ua Trump. Ai titi mai pe se furu rima waa o le Navy a Amerika o lo iai nei I sa sae tu tonu whaapea ma waa le tau e mata I tuina le poloka le ua amataina nei. I Amerika, waria ele mau whaitionga whaasanga I a Trump o na olana post sa whaia le social media I le upenga ta whaelangi Truth Social wa tu inai se ata ua whaata tuai Trump taipei o ato Yesu. O le ata sa whaia whaonga I le AI wa tu eta pe ese ma le social media ma o lo whaari ai Trump e fōringa o lo ia whaamalo lo seri o lo ngase ma whaata o turi le wharamai. Waria ele post le mai oni nei tu la sa ia tu si ai ni whamataranga e upui ai Pope Leo the 14th le taitai o le kalesia katoliko whai mai le BBC o le whamataranga Trump whapea ia o le ata o lo whaatatu o lo whaata ia o se rifo mai. O le paramio Italia reisi ua whaeroa le fia I whamatalanga Trump e whaatatau I le pope a ua whaeroa I ripoti se saunoanga le taitai o le kalesia katoliko e nā te le fia whaafina wina Trump a le a whaawopea o na iau na ia se whire mu mo le lalolangi atoa. O taunu mai Australia le Berenice Harry ma le tamaita I o Meghan o le Duke and Duchess of Sussex mo salamalanga e wha so le umi. Whai mai le BBC au iai le atunu o le au la asia nisi o ngase ma le au whai ngā renga I se wharamai o tamaiti e mai se le asia o nisi o fita sai le taua mo lātou a inga. No ta ua iei fo I se saunoanga au tu e whonga ina Harry I se sauninga whai mai o atu I le rua whai whase lau le taua le ticket a le tangata to tasi. O le rua I temile o tue malanga whatasi mai ei Harry ma Meghan I Australia tanu mai le rua whai se punu ma le valu. I le malanga lea le o iei ni fuafuanga mo se awanoa e whairo iai I tangata lautele. O le rua whenua sa fulu nā ngā I ese mai ai I la ua o ni sui o le ai ngā tupu ma wha maa mulu ai o la tōwhinga o le Berenice ma le Princesse. O le malanga mai lai Australia o le a whea I me le pone Canberra whapea masini. Ua lipatia le Nine News au se tāria I se tamaita ina maniu I lungo sa whainga malanga a le Qantas malanga mai a Amerika I New Zealand ma ua whaeroa se so upo leo mai au kilani sa hanga I atu iai leo le mata upo le nei na maliu whaapua se iai sia tangata I le whainga malanga le Qantas mai New York I au kilani le pōna pō.
No whangasoro nei su suenga, a wata o fo isa tu wina le so swani fa vave le whainga renga le valele, I le teimi na tupo I le wha le lave peitai, na maniu lava le pase se lungo le valele. O mori wha mai senga I siona ainga, a o tādi aine mafua anga tonu, o lo na maliu, o lo o whaatino Iesu suenga. Ma le tala muli, ua maua le awa noa o le au kirikiti ta mai ta isa moa I le vaenga la iti le ipo le rarolangi le T20 Cricket World Cup. Ua lipatia mai le Pacific Waves I le aso, ua wha mautuina le awa noa ina ua manu malo sa moa ia fiti I le lata alonga I Port Moresby. E wha manu malo sa moa I le ata musanga, malo ia fiti, Vanuatu, Papua New Guinea ma Indonesia. Le lawa sauni ai nei sa moa au wai ta alonga ia le rarolangi I le vaenga I lalo le sefulu iwa tausanga le matatua I le tupata mai tai e whai ai le lua whelua sefulu fitu. O ia ta alonga o ta ua o le atali malo ai ia Bangladesh ma Nepal. O tala nā le radio Samoa ia wā fwoi lau whaafonga mai I le nei asolua manu ia tele lawa ngā luenga o whea au matiuti o whenga iai masi o tātou tunu mō le nei fwoi aso whasoi fwoi. Le rewa e whaafunga I se oto tongana o tātou tala mai le Pasifika ma le lalolangi pio da tāpteina ma funga nātu le whatua ia Miriama Lala toa pomare ala mpio nei tō whaafunga I le tū la e wha I le awhiwhidei. E mo tēmrei o le vainganei le tātou tala o le tau mo le somla so a tau mo au kilani ia tō ai fo I ma Samoa e pio rau le vai le lo fiso le va ai tau mo lo si la fia. O le vengo le so mo au ki lani whamei e tolu vāvāsalo ai wanga ma mawhati munga inisio no whanga a to ai ma wila ma whai tili so viliangi mai le tui sifo e malosi le tau hatu tau I no whanga ta lai lai o anto le sawa I le iwa se fulu kilomita I le itu la ea mai le fiafiana nei ma o le ai foi ea marisio wila ma whai tili. Ewi lea o le mawharwhana o le somo au kilani lu se fulu tikeri o le malu I le poana nei se fulu ma le tolu tikeri o le angoto le la I le tolu miru tili tulai ono I le fiafiana nei. La venga mo le soa tai au e o soane le la I le toe kuata I le fitu sfulu lima miru tili tulai fitu I le tai au a tai au e o soane ai le la Ma mai o le ai wanga mai o le mamafa fui timunga ma wila ma whai tili e anto ai ma nisi o timu aisa ai le I mala malama o le atolu vāvāsalo ai wanga ma whaasolo ina ma wha umi ia le langi le lei o le tau I le awauli a tai au so vili o le angi mai lo si mai a tai au me le tu I sifo e o anto le sao ai no fuanga ta lai lai ma lo na tō whatu tau le iwa se fulu kilomita I le itu la e ai le I mana malama le so a tai au o le awhiololo maina savili I le awhiawhia tai au. A talafantu I lole lo tātou tano I Samoa ma lo le galue ma lo le whai o le whaiva ma wha talafantu I lunga o le tātou whamo tasi ono tasi malatasi I Samoa. O mai o ingo o le tau I le so o au sua savili o le matau polo savili mai sai o lo o fitia I pēr Samoa mai au mea au matimu e a fiaila tano I nisi o taimi. Tala fia le se fautuanga po se lapta inga o wha Malaysia mo laufuru umo Samoa e a malo la vale whai o le whaiva malo le on site taik mana ia tele lea mo tātou. O le vainga mo le somo Samoa e ufitia sa vainga o le langi au mara I timo tōlu vāvāsalo ai e oro whiololo le mawha o timo ma ai popo inisio vainga pa pēnei wila ma whai titili. O le vainga mo antai au I Samoa le a tōlu vāvāsalo ai timo ma e ono whiololo le mawha inisio vainga. Tulanga nai pio ni winga o le tau I le rei a wauni e o le poana ni mala so antai au mo I tātou ni au kilani e pa pefo I lo tātou whaasirumanga I Samoa. Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo O fia iwa miru tau tēne lein tolai tolu
Vai foi un tanto programa fa nga solo le ding vai nga le awoli. We da tu ding musika ye take to lo mo ya nga wenga tu te me fai va lo filima. Me se ia nga se senga le fia na ndeng. Antonio nala fa vai la wa pepa mo. E ko fa pe oi.
sui fefilo ia le lao so mai a DJ Dave le ringa o le woli. Fa ma fana tua ia joy le sa wala malulu wa. Los fulma le balu midu te wote ne le July tolu. Le ringa woli le so lua so fulma fani o le basino a perila lua fe lua se fulma le ono malo le ga lua malo le fe le faiva. Ai ni te wa joy alu lo ala moe ana tu titi mana ba tu le ufenga luenga. Ele I fai ala wala u kukale ne ma fau fau ai ana po a ele le ia lau tutula ilo ilunga I ke pese mai ka ko musika mai alu lo e fa nga solo le ia le kofua kolko inga pone lo makua ai fa filo ai mai le manongi o le sasanga o lau kuka e ap mai le fale ainga o le sainga I le ngia o Say
tasio whantunga tuwai ale la house band. E pe on tu whansia le sunga ya DJ Dave le ring vahenga o lea so ida wontoi lusful mo le wha. Me rute o na tā leo ling tu lai wha tā le wha o da toi au rātu leo tātou tala. Mai an tano o le Pasifika ma le lalangi pe o na tāunia e le whalatua ya Miriama la toa Pomari. Ma talavanti ya o la tuti ma le ainga vau te le mau tu mai. Le ring fo I vahenga o lea woli. E mai tau wantu I Samoa. O le so lea e whapea o na whamaratu nai. Ia, lea so soifua o le fionga I le lipa le mia, o le tanto malo I Samoa, le fionga ia la aulia le mali toa, polanta I vau Fosi Schmidt. Ia, e pe o na moli mawina lea I le laula wa fono le kapineta, ia si tanto wanga I antula iai. E le whamaratu ina lea o lo na so soifua I le so. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lisa. Happy birthday to you. Manuela Wasofana. Manuela Wasofana. Manuela Wasofana. Ia, no le akura nanga whawhakaikere le whaia kako kapeneta. O whionga sui pānemia, Minister Kapeneta, ia whawhakailo o mama ia le asa mo whanga o wengi ko inga. O rapa lea lo whangia le kua kako wala winga, a wasa moa. Ia, ngā se mu mele lawa e whesu ngai whesu ia, au le kuolo ule kako wola masu ia. O wala kako wala winga whawhakai ngai whaaloalo mawalunga wonko whaia. Kaya ko yung po siya mo ng style, di sila siya mas ipali. Kaya siya po fafong matapo ay may siya kako po, fafkay kakalo, fafkay kapwa, fafkay po famo mo yung mga favor kay kaingol kako malo. Kaya may siya ko siya magkapeneta. Fafkay po yung feeling, may siya kako office. Wala kako pa mo morias. Yeah, mamuiras father. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday, Prime Minister. Happy birthday to you. Manuela Wasofana. Manuela Wasofana. Manuela Wasofana. Ia, lau whionga I le te tai o malo. Aftai le tua lewa. Maua ringa I kua soe. Leo mai ia, lau mtanga wenga o lau whanau. Ia, e mori aku mako a whaaftai tele. Nga ngatumu le whaaftai I le tua. Ia, uhau le fie lau whionga. Ia, nei aso I tele o tausanga. Pamna tuina o lau wonus fu tausanga I nei tausanga. Ma ia leu po le tua e a oina I tātou I lo mo tātou si le fio na whaitau o tātou aso. Ma o le ulu sina fo o le whamunianga mai le tua. O le mātou te taro lau whionga I pāmia. Ia whafua loe le tua lau soifua. Pāpena pēa o na apepele ina e lo na anga le lei mono na loftu noa. Ia lau whionga e meise o whenga I mana teita ingo le tu. No lau mtanga arwenga lea. Mātou te talo pēa mo whaiva mana ia. A wā teita ingo si o tātou utu. No ele whaingo fia tau whaiva. Ai mātou te whātua tua ele tua pēo lana u. Nā te le tu ua. Nā te le tu la fō ina I tātou. Mātou te taro lea. Anga le leile tua te whamana tuina o le aso soifua I nei aso. Ia e whapea fō I te teita inga o le tātou utu no. Ai maise ia o lau teita inga. Ia e lau whanau le il mtanga aruenga al Palmia mal kapeneta. Ia manuia le whamana tuina o lo wonus fu tausanga I lau whionga te tai o le malo. Ia, whawhikai kere ku rawa ang whili, makako I kanesia. Ia le li, whawhikai le ku au ria manuia le son kawhanga wai. Ku maupele lo fo le li mo kako uma.
ia marka karo fo yo ko lio mo lo ko ka yo mo su ta sa ia pa kai kele mo le fa lo alo a kai foi mo ngalo nga marka ko fa nga ma no ia le ri ka ko mo ni la la ka ki fa nga nga fa kasi mai ia le nga la bo nga lu fa kasi unity is our strength ia fa kai kele mo nge ke so ma di a kai le ri ia fa ko mo ko fa no ino wale ka ko fa mo bo ni aso aí vai ficar querendo que eu não vou falar. Siva
mai ai whawhea Siwa mai whawhea Siwa whatamilo Whaala o le pati maliko Tuia i unga Pasei uma Siwa whatabati Siwa whaalatinati Siwa mai ai whawhea Siwa mai whawhea Se vumali na o langa tanga loa le ringa ngolea woli mole an tuilo fa anga mai le tatu wala leo le fiong le lipa le mio le tatu tro fa le tuina le so lo no se fulu to sanga e mo pele malo se le tino e va be foi la nga wala to tuina mo le tuina le tatu malo isa mo e mo to malo fa le tuina le so to was so fu amber we te le to was fa now e mo woni sia so stelle ja e mafutai ma inga wo mai ma sani va tala to na e fea ali sai si forma sale mo tale ma to mai ja le sunga ya se li ton ma fono a William yo fa mai o le sto na nei o le sa di joia le onga sample onga le fea mo ala to su enga yo ja le ja to tuana a o le fa now wala ta ngolua o le mala malama le so foi lele o lo no winga fi wel fa na we fa tali timi ya o ila tu Italias ya o polo o molimia na family ngana mo le fionga le li pa mia ya o lo fa anga mai tanto o mala nei New Zealand ta wala tu lunga le tanto wala leo ya mo le fionga le li pa mia o lo tanto o tro o Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The story is told about a band of musicians who traveled from town to town, singing and playing their music to make a living. But times were hard, and most people did not have the money to spend on shows and concerts. One evening before their concert, the music group discussed their problem and financial future. One of them said, "I can't see any reason for us to perform tonight. It's cold and snowing, and no one will come out on a night like this." Another one said, "I agree. Last night we performed for just a few people, and even fewer will come out to hear us tonight." Then the group leader said, "I'm also discouraged, but we have a responsibility to those who do come. So we're going to perform our very best because they should not be punished with anything less than our best." Encouraged by their leader's words, that night they gave their best performance ever. After the show, their leader read a note to the band, which was handed to him at the end of the concert. The note said, "Thank you for a beautiful performance," and it was signed simply, "Your King." The band never knew until the concert was over that their king was in the audience the entire time. The famous, brilliant Michelangelo went to Florence, Italy to chisel and sculpt out of a huge block of white marble a large statue of King David. Michelangelo worked long hours every day, often sleeping in his work clothes to save time. He knew that nothing less than the very best of his time, talent, and painful, precise work could produce his masterpiece sculpture of King David. Even to this day, anything done by Michelangelo is priceless and commands the highest value and honor of any art in history. That's because he worked so hard to fully develop and use his natural talent given to him by God. Actually, we each paint a portrait of ourselves by the work that we do. When people hear your name and see your work, does it command their respect and honor? Do you sign and autograph your work with excellent quality and reliability? If you'll give Jesus control of your heart and way of life, He can help you start becoming the masterpiece He made you to be. Just think a minute. Elema fai, ona fama talai.
Sufung Mali now le vipesele anointed praise le divine la woli malevi ngole tua ya wa famia upola tanto pesena wa malie lo to longa tuai ya le polkala me down le think committed mo e ma tanto u mai le divine ngole so o le wonto lima mara famidu ton tane link to life fan tan fa na u to le sfa boponga o tanto tala mai le Pacifica male lalolang e pe ona tapina le tua ya Miriama la topo mari stella fa no le te fa to i sole e sile ko inga poko mala ka mai le wa ya ni si o tangata le ana la to fa ya yela nga yo inga le o le talepe o fa to a fo ye o tanto no fanga ye ta vale ambulance o le fa fita o le mo po la mata mo tu le mai I le Manukau Station, I lumatu o le mabao tu lava, e malatanto o fisa I lunga Wiri Station Road. Wa mai o lea solus fun marvanu o le masino February. O lea nanga I tuaini tangata I totonu o le tato no fuanga le fa mutu waini tavan. E ama fa pelea ona fa pa. E leo le fa pa fuila le leile, I auta folipa. Ai ua fa o ngā naifi. E fa pa ai pa o le ambulance. O le mea la watu, wanga I antu ia I lanto ia fsoswani mua. O le anga I nisi o mata upu ia na wala watu. A ua le mawhaina o la wapa o ambulance. E lenga tafo I lailea, o le whena tu lai mai. Ia se tasi o mata upu I Otahuhu Station. I nā lea I lunga o Atkinson Avenue. I lea so iwa o le masina nei o Aperila. Soli. E se ko ai ngā poko male ka mai mare wha valea I ngā mawhiawhia. O le whai ai nei tangata, mai e lo tatonunga o mo me o tūpulanga talavo. O le la tu te whai alto ai ngā soli ngā tu la whono le. Ai tālo sia, e vave o na maua e leo. Nei to ai ngā tangata whapea, ma ave sa o e whai o la tu whaamsinonga, ma ave wha asala le whapui. E oi. O le a whaapala le pa o le ambulance o le whaatali mai tangata mai la tau. O le mo o mia li le fsoswani e ko wofai ngā winga le ma fau whapena. Tālo sia. Ia vaveo na maua e leo I la tau nei. O le whaia le koe ngā me. So, o le o e whaise mea o ngā mo le a inga, whaise mea o ngā mo le pito nu uma le antunu. A o le a o fua whaifua pa o kawa. E kokeo mai la kokeo e amo mai mai e mai e ni maka kalawe veari. Ile tala ua au mai, ua whai mai meki, e o e nono fo ile whale popo, ali I fo meni e, sau se I whai sau upu, e moni lei unga, ua wha asale whale alunga, tasi pai ala, ai lua I a fia.
Ka lawhalama malo le soifua si mai le whaafonga I talafo le Radio Samoa mo le nei fo yaso. O lo ufaso taipea a Amerika ma Iran e pēna whairoa se tasio sui o Amerika I le CNN, o le wa amata le poloka na fola e Amerika I le asolanafi, e whaia I le Strait of Hormuz I vaaianga I atu maanga I ese mai mawafua Iran. O le whamtalanga la e whapea, o lo ngalurue nei sui o atunu e rua mo seisi talanoanga e whaia. Whairoi li poti lava le CNN o le whailau tusi o Amerika o Marco Rubio, o le a awa yatu I talanoanga I le wao Israelu ma le panona I le aso atai ao. O ia talanoanga o fuafua le a whatalanoa I se puipuinga mo tangata Israelu I le tua oi le tui mātu, ma ia langolango I fo I le naunau ta ingo le whainga malo a le panona, ia toe pūlea I lātou lava, e mai se lava I le whapolukiki. O Israelu o lo tau ma le Hezbollah, ai le o le panona. O Iran wa ripoti e fōringa mai e tau whaaliri ane le ofisa o lea malo I whaamata ua lo whaia a Trump. Ma ua whaonga ane le AI e whaailoa ane ai o lato manatu ma upui ai whaamata ua Trump. Ai titi mai pe se furu rima waa o le Navy a Amerika o lo iai nei I sa sae tutu tonu whaapea ma waa le tau e mata I tuina le poloka le ua amataina nei. I Amerika, waria e le mauwhaitionga whaasanga I a Trump o na olana post sa whaia I le social media I le upenga ta whailangi Truth Social wa tuinai se ata ua whaata tuai Trump taipei o ato Yesu. O le ata sa whaia whaonga I le AI wa toe tape ese ma le social media ma o loo whaari ai Trump e fōringa o loo ia whaamalo lo seri o loo ngase ma whaata o turi ai le wharamai. Waria e lea post I le mai o ni nei tū la sa ia tūsi ai ni whaamataranga e upui ai Pope Leo XIV le taitai o le Kalesia Katoliko whai mai le BBC o le whaamataranga Trump whaapea ia o le ata o loo whaatatu o loo whaata ia o se rifo mai. O le pāramio Italia reisi ua whairua le fia I whaamatalanga Trump e whaatatau I le pope a ua whairua I ripoti se saunoanga le taitai o le Kalesia Katoliko e nā te le fia whaafina wina Trump a le a whaavaupea o na ia se whire mo le lalolangi atoa. O taunu mai Australia le Pereni Sir Harry ma le tamaita o Meghan o le Duke and Duchess of Sussex mo salamalanga e whaas o le umi. Whai mai le BBC au iai le atunu o le au la asia nisi o ngase ma le au whai ngā renga I se wharamai o tamaiti ai mai se le asia o nisi o fita sai le taua mo lātou ainga. Lo ta ua iai fo I se saunuanga au tu e whonga ina e Harry I se sauninga whai mai o atu I le rua whai whase lau le taua le ticket a le tangata to tasi. O le rua I teimi le uto e maranga whatasi mai ai Harry ma Meghan I Australia taru mai le rua whai se punu ma le valu. I le malanga lea le o iai ni fuafuanga mo se awanoa e whairo iai I tangata lautele. O le rua wherua sa fulu nā ngā I ese mai ai I la ua o ni sui o le ai ngā tupu ma wha maamuru ai o la tōwhinga o le Berenice ma le Princesse. O le malanga mai lai Australia o le a whea ai me le pone Canberra whapea masini. Ua lipatia le Nine News au se tādia i se tamaita ina maniu I lungo sa whainga malanga a le Qantas malanga mai a Amerika I New Zealand ma ua whailua se so upo leo mai au kilani sa hanga I atu iai leo le mata upo le nei na maniu whaafua se iai sia tangata le whainga malanga le Qantas mai New Yorka I au kilani le pō na pō. No whanga soro nei su suenga, a wata o fo isa tu wina le so swani whaamavawe lau whainga renga le waalele, I le teimi na tupo I le whaalamu lawe peitai, na maniu lava lea pāse se lunga le waalele. O mori wha mai senga I sio na ainga, a o tādi aine mafua anga tonu, o lo na maliu, o lo o whaatino I su suenga. Ma le tala muli, ua maua le awanoa o le au kirikiti ta mai ta isa moa le vaenga la iti le ipo le rarolangi le T20 Cricket World Cup. Ua lipatia mai le Pacific Waves I le aso, ua wha mautuina le awanoa ina ua manu malo sa moa ia fiti I le lata alonga I Port Moresby. E wha manu malo sa moa I le ta musanga, malo ia fiti Vanuatu, Papua New Guinea ma Indonesia. Le lawa sauni ai nei sa moa au wai ta alonga I o le ralangi I le vaenga I lalo le se fulu iwa tausanga le mātutua I le tupata mai tai e whai ai le rua whilua skulu fitu. O ia ta alonga o ta ua le atari malo ai I a Bangladesh ma Nepal. O tala nā le Radio Samoa ia wā fo I lau whaafonga mai I le nei a solua, manu ia tele lawa ngā luenga o whea au matiuti o whenga iai ma seo tātou tunu
mo le nei fo ia so fa so foi. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw!
fianga mai a Marina Davis ma waino le divanga le fiafi vai toi foi o tanto polkala me fa nga solo ida o se fulu le lima mi rute o te ne le tulai fa ya foi o le toi ma to mai tano fa ma lo soi fu ma le langi ma fa o wina le polkala me o le a o lima funga mua o no lo to se le fianga ya li to sever le diva ya so to te mai lon sa le dava is foi le lo fa langa le o le tua ya ma lo le ga no ma lo le o no sa Tute ma whaiva lo whili mai peo ngā pāti ai lo tōpa ia ma lo o tō mabalu. E le vaenga tā wale fia whai lo atu nuna e whaafunga i lunga o tātou tala i vei whanua i le so. O lo i eile ngā luenga e whaalele iai i an tātou pō whaasalalau o le tasio ngā luenga. O le whapelea o na whaatino i nā i Henderson o i nā le i an tātou pō whaasalalau leo le tātou wala leo le a mō. Ia mai lena o le tasi se ala leo la whapele o na motsia i ana whaasalonga. E motsia antu la lea i lunga o lau le tio whaalongolongo fo i lele alu i maa. Ia po le tio na e alu le pawa. Ia ma le tio whaalongolongo o lau ta vale. E lea whaina i lunga o le tātou Facebook ma le YouTube. Ia ma lunga fo o le tātou upenga ta whailangi a le tātou wala leo le Radio Samoa. Ia ma le tele ai o isi o apps o naima whai o na e whaafunga i le tātou wala leo. O lo i eile wha moe wha pelea o na amatalia ngā luenga i le afo le fitu. I le tai au leo le stofi a saunei o lona winga afo le fitu a matalona pe le tātou tasi lima i watolu a mo. A so sfulma leono leo le masina a perila lua fe lua sfulma leono. Mai e eile e wha moe o le a pe wha solo a toa i le tātou wala leo. E lunga o tātou le tio ia pe o na tā o se ia maea i ele ngā luenga. O le whamei i se fulu ma le whaaso e whaatino ele ngā luenga pe lua vai aso. Ia mai fuafo i la le whaatinonga o lantou ngā luenga i o i le pou. I le tūlanga le leifo i le leo le tak. O lono winga a whai e timu ma savini. Ia ele mwhai ona whaatino ngā luenga o lono winga o le au la pea la le tātou ala leo. E tele ala leo tasi lua tolu wha lima ono fitu e whia sfeo lono. E au fiaile le tio radio wa atea o le Ham AM o le BBC Auckland Radio Trust e ma le Chinese Voice Radio News Talk ZB o le Radio Rima Radio Tarana ma le tātou wala leo o le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo o ngā luenga la na le yeile wha moe amatalia le stofi o le vai so nei. Ia nei te ilawa e malifu mai whangunga leo le tai au le stofi. Ia nga e vili mai fo ila ia le kako ofisa ma e makere kere mai. Hei, ia o le wata ua maua tu i tā pena pena. Iai, ia mō mātua i e whantou toli tonu maunta ngase. Ia ele leile whai le whanau. A mele a mai e sau kere fung. A mele a mai e sau tablet. O na whaolala ia leile wifi. A le whale maa. Ea onga e on mai ale yala ile ele tanto wala leo wana e ola tu lunga le YouTube ya ona fo e ola tu lunga le tanto Facebook ya ma e fa longa ma e ma futa mai ile aso ato ona fo e ma fai ona fa onga le meta o le tune in app e fa ola mai ile o le tio e lunga o le upenga ta fa ilan ele ma faila na e fa pe mai sole wala ia ma se si a wala me fa no fa longo toi ele tanto wala leo ele a fa ina i fo ila le tanto wala leo i Samoa o le fa mo tasi ono tasi mal tasi o le mkwa seki o le waringa o la e o la fa solo ato e le tanto fa mo tasi ono tasi mal tasi i Samoa ai o le tulanga na o le ai mo le isi se fulu fa solo no winga a fo le fitu le tai o le stofi a so nei ya te mitonu ana o pe uma o famlianga e o asofana o le amotsia tu tanto fa salonga nai lunga o le leitio ma le leitio la ta vale ai le fa pela o le a pe ko i marka ko o nanga le e o le fa solo a to al tanto o nanga e pe o le ai lunga o le penga te fa langi le Radio Samoa.co.nz o lunga o le tanto Facebook ia malunga foi o le tanto YouTube ia wala wala tau tuina o lo o topa ia ma lo o to mabat o le ato e wha manatu tu fo i le aso a taiao ia ele i au lia le taiao le stofi a sau nei e se tala mana ia le na awinatu tatu telefon i le so o se tala
O se tamai tai Samoa, talavo, e leo ntoi ngan talavo, fui lele lalo lus fulu kausa. Ai le mtu tele, e le antole tolus fulu ona tausanga e fuan tu le whaamtalanga, e pei ona ta ua mai I. O le tamai tai Samoa, o lo famile whaamtalanga, sa wha pe leo na malanga si mai. I lona ai ngai tutono ni sila, I le tausanga e lua afe luas fulu mal tolu. E pita yanela ele I umi lava na malanga mai ia le tamai tai ia si mai lona ai ngai ni usila. Ai maliu lo sio na uso, lea sa wha pea, ona wha mautu wai. I le maliu wai lao sio na uso, e toa lima le wha naua lea tamai tai polo na uso, lea na soi fua pea e ua maliu lea tina. E mai o le wha matalanga o lo usawai I. O le alofa le wha tua o ia. O le alofa le wha tua o ia. O lea tamai tai. I le wha nawalo na uso. O lea ua wha tangai nai I lano le tula fono ni usila. E mawai ia lana no fomau. Ina ia wha wawai. Ona wha tino lana ngāruenga. O le wa aia male tausia lea. O le wha nawe to lima lea sio na uso. Ok. Makua I maangaia. Mātango fie. Ia le fui tu ai ngātala. E le o sau fui le whapea mai se kala. Mea ua ama le ova le ama le a. Ai o le sau le whamatalanga. Ma liu lo nauso wha wau o na nofo e wa ai. Ia le wha nau le to lima a sio nauso. E le ngantai lea. E whamai e to tasi le wha nau. Alo nauso le ua malili. O le ua malili. O se tasi o an, o le tasi o le whanau, o lana tamamoni. Pe tai o le na vain tamaina mai. Ia, e tausi mao lai tutono ni sila. Ia, e le I whapea lana whaingo fie le mata upule nei. O le whai unga muli muli le na sau muli muli o le mata upu nei. O le whai unga na whaia lea e le minista leo whemalanga I ngā ni sila. Le tamaitai minista ia Erica Stanford. O ia fo I leo le minista o le matanga luenga wa onga ale tantu malo ni sila. Mai ile mai tango tu ia ile whamatalanga I pe o na tu ila mai. Whamai. Ile mai ai o le masina. Tanu ona taunu mai lea tu mai tai. I tu tonu o New Zealand. Ai maliu whaafose ia lolo na uso. Ia mai lus fulu lima tau sanga o lento mai tai. Sa ia tau aveina I loa. Le to finga. O le matua po le tina mo nei whana we to lima. Mai tau sanga e lima a nga I le sfuru ma le top. O lonui, o le matua la inti levo naini tamiti talo fai. Vao le lima a nga I le sfuru ma le tolu tau sanga. Ea, o na alwai lea o lea tau singa. Whamaile whaamtalanga. O lea sa apalai pe tu style sanga. Ina ia mawhai o na avea o ia matangata no fumau. I to tono New Zealand. Peita iane. Sa le talia lea talo sanga, e pe ona tu idantu lea, e le matanga alwenga leo fe malanga inga. O le isi vaenga e pe ona tu idantu el talo sanga siatina, a po le tomaita. Ona whamai, toia o ia le tangantolo na ainga o lai Samoa, ia mai te taula ona talia I tutonu o New Zealand, ia lana talo sanga. Ia pita iane, manatua lena te ena muamua. Ai, o le ngā luenga e pei o na tā uai ma tele tangata e langolango ina le tu star sanga le tu mai tai. Whamai. Sa whapele au na tu inatu ni tu si e langolango aila na tu si tālo sanga. E au fiai. Ia lana mata whai o ilea e whai a so uma. Whamai. A malifua maile an tu mai tai a so uma. O na alu le whaasauni le whana weto lima. Whaasauni le a onga. Tā pena la tau mea ai. Ia mai na te whaia umafo I fe au I to tonu olo lantou fale. E le ngata I lea, o le alu e whaifa atau, ia ma awina atu tamaiti lea onga, atu ua mai lea onga, ia o na alu la ia lea whawhanga, whaile loku mawha momoi. E le ngata fo I lea. E na te tāpena ina sia whana, po na iona te. E awina atu lea I le lontu ia so sa uma. O se tasi lau tangata na langolango ina le tu style sanga lea tumaita. O le pulea onga, a lea onga tūlanga mōmua, o le a wei atu iei I ale whanau lea siona uso. E pei ona au mai ei lana mōlima, e le nganta o lenta mai tai o stanga taito a ngātu a vantu tamaiti lea onga.
ai e tau solo mua i antu ia leanga i antu Efeso Swani i me whai le onga. Ia mai o le tasina o vaenga i pito i sili o na tāua i le langolango ina leo lea mata upu. I le te ina ila e le ofiso whemalanga i ngā o le mata upu po le tūsta sanga le i se nofo maua lea tomaita. Sa wha pēlo o na tuwina antu e lo le mata upu i le tribunal. Ia wae manatua. E mawhai o na ave i eilau tālu sanga i o i le tribunal. Ia po o le komiti lea la tau te ilo iloina. Ia tūsta sanga mo me i o nofo mau i to tono New Zealand. Ia mai whamaila na whamtalanga. E whaisi tele o Moriba. E mantua langolongo ina. Le te tau maono mea. Ona avea le anta maitai matangata nu o New Zealand. Ina ia mawhai ai. Ona wha wau pea lana tausinga. Ile nei whanau e toa lima. Anto ai ma le langolongo atu o siona tua ngani. E luas fulu ma le whātau sanga lona matua. Leana te whaatupeina. Ia le tele o vaenga. O le mo mia awala tausinga o nei whanau. Iaso uma o le vaiaso. Ea mai o le tala fia fiala le na o le ute whaitau o tuaini. Whaautai foi i le minister. Ua mawhai o na ia toe lau liliwina le dei matau. Ia wa o le sivaenga e pe o le whai mai ele ofiso whemalanga inga e tau ala mai lea i tūla whono lo lima taita ina i le matanga aluenga. E te tau le tamaitai o na tūlona i ngoi tono le tātou se i foi lelo le quota. Ia e manatua le mele o le quota. E whai foi lele o le pānota. Ia a whai ai saulo i ngoa e le laki. Ia longa winga e ki unlucky. Ia o le mepi to sili la nana tāua. Oka. Ma lo whaaptai. Ia, ai, e se fu i tu ai ngā lofa whaapea. O le an lofa wha maoni, i le whanau o siona uso ua whaafua se ia o na maliu. Ia, le ua mawhai ai o na whaamanui ina. I le nofo mau tono ni. Sila whamai o le masino te sema. I le tau sanga na sei mawai atu nei. Lea sa whaapea lea o na expire ai. Pe umai lea o ngā o lona visa. E au mawai tono ni sila. O lona winga sa whaiani extension. Mai le tausanga e lua afe lua tolu, lua afe lua wha. E o mai le tausanga na se imwai atu nei. E ama le nei fo i tausanga lua afe lua se folu maleono. E mai o le tala fia na mo i tanto utilo. E lena le pau leo stanga ta Samoa. O lea o lo o tupu ai le mea lea o le vale alofa. I nai o na tei to tonu o le nei aturu. To inga tangata laia. E au ngā aile mele ka ura ngofo mak. A o la tau ia na fau mai lawa i tono New Zealand. Ioi, a makanga o ngā feo i solo. Ioi, feo i o ngā i ka vale. Son, koe ngā kamalanga. Ore koe wha ki e le vale. Ai koe wha fo i lei samu. Ia wau tangata ia. Lempe iona e wha fonga mai so le tālo whai. Wha mai sila ngango le tua i le tamaitai po le tina e ana le whanau. Leana maliu wha fose. Ai tolo pūlou ma wha malo antu i lona uso. Lea ua wha manui eina nei i le no wha mau tono New Zealand. Ona olo wa lofa wha maoni i nai iau te. Ia, e leo isi. O lela ata ua nei. Ia o siau whanau. A whaila lewa mawale do wha a o le lili usa o ai lalo lowingo. Ia ona e manui aila ia lea. I nai whanau. E pei ona sa tau siele sio uso. Ua wha ilangi le folang. Matau tia. Ia, a o wha pe i mai la ka kouringi vai ngor kausanga. Ua a matana e sila foi lele. Wai, o le sila vai ngā olo popole tele ai nisi. A whai o nae o wau waso tono New Zealand wa e solia le tūla fono. O longo winga ngai ke ngofo pala ai tono New Zealand. Ai vai, a wha a pea ua e ngā se po ua wha ina lo soifu malo ina i mai o le tino. O le whautuanga, alu e wa aile fōma. Aua e ke ngofo ai lava le whale ke wharongo kuala e okia e ngofo ai le whale. Ona o lo popole fo ile lingi ke ua ki poki oi. Ioi, o le tala moni a le tala na, mai e le kai fo ia longo ina. E le fō mai, ia le ofisa leo whemalanga inga. E whaapea, oi, le o sauka ka ofa. E le i e saan kula fungo le meanga. Ioi, e malu pui au wha maumanga. O tele o wha anto CC2. E wha awa wai pea o ngai e solia le kula fungo. Ai le ai.
o le me te tau na e aloe fai, aloe va ai le fō ma. O le a isanga nofu ia la i nai le fale ni te ua tupu se pe fea ia oe, ia o ngā koe vivisi a kua ile o le tau a inga a ua tuai. Aloe va ai le fō ma e sila noa, i le me te tau na fai, e whingo fi o le makau, ngā oro e mo kua i sa mua, ia e sa uni mai e te toi fo i mai e sa so o mua. Ai aua le wha aua wina pēr o na soli le tūla whonu. Ia o se tasina o tala, e se le bāna ia fo i lele le whaita, ia wala wale si le fia le tātu o taro. Ta mai ta ina malanga si mai, wha fo se ia na maliu si o nauso e toa lima le whana, o na tau si wha maoni le ta mai ta, le whana le toa lima. Na le mawhai o na talia e lea foi, o fiso fe malanga i ngā New Zealand, ia le tu star sanga e aveai, o ia matangata no fo mau peita. Na tu i nātu le mata upu i le tribunal, ma wha pelea o na whai mai e lo le minister o fe malanga i ngā ia tamaitai, o le a avea nei oe matangata nu o New Zealand. Oka, mako wā, makau kia. Ia ele o tā ua mai, po ngā whea o New Zealand lea la laisia tamaitai. Ai u te iloa, e le heima se si o tātou, e le misi alofa mai, le vale alofa, e sia fo i tamaitai, ia ma sia na whanau e pe o na tā ua mai, i le tātou li poti le na paule mea, e mwhai o na tātou whaia i le temile nei, o na uli utu ti o afo, whaamatalanga e pe o na tu i na mai, ia momoli an tātou tālu sanga, ia le ngata i lea tina, a ia whaapea fo i lātou uma, o le o lo o ngā lulu e maa lolofa, i o lātou a inga, i so se vai panoa New Zealand, ia manisi fo o tudu, o lo au mau ai lau taupa, ia malau taupa. Avia maua sosa, Omega ka, ia maloi moa, Omega ka, sabale tau mofie, Omega ka, fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, umalole keisi le Omega ka. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te o ata, ipu popo, maisi. E iai fōi o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu whafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o mea, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lai lata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Moore Albany, Unit 3B, Tasi on tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tolu noa tasi Great South Road, Takanini. O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa i whale ma i e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upeka ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Eva mai pea i the radio kasi lima i wakolu amo. Los fulono malang familiu tuna tale o le tulai lima tale i wei fulono tale i talong le ngana peritania. Jalavan tu le tlinga ya we matangi loto tulia le ni fiafi Solomon Aleasi awai kia we asi le vai nganga ki wa mawai ma oi. Italia mai se fa utuanga se fa utua tu ile o ina le teine male tama o le tu sipa ia o le manga lama ia fofanga ina yo na olanga o ina matua ele toete ai lava o ese rei a so ile suinga fo ule o langa. What's a ilo amatua e wele teine vale tama o suiva aia na ole atua I tsonu o aina lili une ilo lo tomatalia se fautuanga tupulanga o fautuanga la vole alofa ia tana wale sa o
usita imapotolo mafau o upole alo faina nei o atuile tu inanau ia ava ia matua ma ia tu maulo fa atua o na fa asusulu ma fa ia inaloa o ele atua so ese salavo e fa atua ia Yesu e ono sai e alo famanga manu ele mui a pezzo mumu e matrafia fiele fa e savalia e alla e alo fagia e Yesu tu pulanga o fa tu nga la vole alo fa ia tana wale sa ulo tonga avene hilo Yesu au fa aula e pa ina ia ua aolo fa na mea I o e maile palonga o ia fo I e mali e aio tatsoma na oma Tupulanga o fautu anga la vole alofa ia tana wale sa ulo tonga avea ne hilo Yesu au fa aula e pa ina ia ua aolofa na mea I o e maile palonga o ia fo I e mali e aio tatsoma na oma o ia fo I e mali e aio tatsoma na oma Pangasio uolanga e papau e tau fono lo ui e afu sio ufale o tau patu wale ila lo utino ile namu ayo te usulava male fia tali ilangi ayo so manuia o tale ilava mea uma e maile atua o tale ilava mea uma e maile atua o te wha atu I le a onga e whai uma e tamaiti o uponga I le uli o si o upau ma o uwai e papala I le namu o alofi vai ma fia o se e vai o te lenga fatia si o ulu e momo e tutasi le moa o le fai si o ulu e momo e tutasi le moa o le fai wale au tau mawhainga I se a o ngai a pia wai ulawa I le kolisi masani le maumanga sasa le tonga whai o le sapelu lava o si a upeni ma si a upe a tau ato le ia la sa o iuta e tu si ai o le lafo le ia la sa o iuta e tu si ai o le lafo
tau le fetaui I le fufusi o si o uofu ae Ae le ai oni o se wae Si o umiti a futau le ofi O sili ai ona oti Si o umiti a futau le ofi O sili ai ona oti Popo le vale lo uma fau fau O se panga ai o le au Atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La uma lo me aunga E su e ai se ava La uma lo me aunga E su e ai se ava Oi, o langa papa o mai avans pa la tema le tomaita ia tau mantea. Oi, te fangu mai ia me to tino ma me o nga pa me ta wa si to ainga. Ya lena e alu mala o yo le fale o le afo. Ia pole ainga fo si au tau tau. I le vai te mia o tau kau fu i le la walu i o. Ke isi lo makua ua fiu e su e anga kaukaringa langa pea kaukaringa lenga wha mea no what I le rasautina rawa e alu a fi wha lele Ia mai alu wha upui o io O la mea lo wha lea mo o isi au mana mea O na o loa lo whatele ia toi Ai o orkemi e lua o mai e I le kou whale Foi lele ua Faisi umio lo mafka Ai koe wa ia koe isi lo makua O langa pea kaukaringa nga wale vanga su e lai kaukaringa mai e sia uo. Ia nga, ia koe, ia ere mari o lai re fie lo makua. Ia le ore nga. Ia, o sanga kāsenge I pufo I le. O lewa e anua fi fa le linga avele ia I o. Mawhai e lauka. Ia so se mea ko ke manga o aipo so se mea manga o il kou ainga longo mai a nga lo sa wa mala ua kui il kou whane o ele ako ponga sko I nga le ke wai langa seri ia nga kou whape moi sko I nga e korkolo mai a makanga se ia kule lima kala ia umale lima kala fa solo sfurkala Umar sfurkala walus furkala Ia wanga lus furkala nga kamai kamawili lang mood o e mantua le lang o ka ko kupe ia sola Al ka ko lima kala lang mumu Olo alwa kwele ka ko sfurkala lang wenga enga vuile Ia fa solo kwele ka ko lus furkala sa mo lang mood E fo ngia lima sfurkala vuile le lang viole la wei Ia malkan ko se laukana lang mea mak. Ia wazola, sone. Ia nga, se pia se vai fo wa si o kofinge wa ya voi ave yo. Ua tele nau nau, wa mua ta milo e muli muli tau tau. Upe vai tasi ai fa, tole lau lau. Pepe
fua tele nau nau Wa mua tamilo milo e muli muli tau tau Upe vai tasi ai faa e tole lau lau Pe ale alofa, pe ale popoi Pe ale kaele, pe ale pepe Pe aga apo, pe aso ai Pe a fai kala, pe a kaula malama Timu maa maa fai malanga lole Pe a sue sela awe fua tele nau nau Mua mua tamilo milo e muli muli tau tau Upe vai tasi ai faa e tole lau lau Timu maa maa fai malanga lole Pe a sue sela awe fua tele nau nau Mua mua tamilo milo e muli muli tau tau Upe vai tasi ai faa e tole lau lau E polonga wa afuai Le saolo tonga po vera oiai Le o langa sa o musuai Wa o o mai Ai po ole a e le mafuanga Watang wata Le soe fuanga Le atunu lo changi Mai ala Tai usio tamalo Chalingae Fear falongo So si ufofonga Se matuai Lo vai vai Alawa ete fa teme teme Va ai mamao Le lau tele Olo o tau fa to alota La ele ele Sio tau Fear some more Au tau mafane iso Ola e wala wiloa Waso ale la lo la nia to A si fa ileve to aile moa Male miti le patua moa Masina ia e teu teu Le mea atoa Le tau mafainga pela ea E lava singanu Le filinga ma le alofa Ia Samoa Ne I polonga Va alofa vai o le suafa Oh yeah Samoa Oh, tau mawhane I soa Oh, la e I wala i loa
Masina ia e teua le mea atoa. Samoa, au tamafa le isoa, ora e wala wiloa, so ele ala miato, ako si fa ilevato aile mo, male miti il patro mo. Masina ia e teua le mea atoa. Masina ia e teua le mea atoa. E le se panga o singa vai su le nei vainga o le fiafia. Ke whai a kua ma wala mangia ui popopo foi le whai e lau vai su. Ia e wha kofu i ei mar pepe e o le kara. Ia na umala i ele o le fiafia. O ngai maua malauli o le whaleia. Ia e alo e oe vai me se malauli ia pongi ngai malauli au ia malauli. O le foi le ngole ia. Sorry. E le wanga loki a ule i ale whai e le kako vai su. O le mea ka wiria. O le vai sua ista vai su. Da
In this update, a South Auckland mother has pleaded guilty to manslaughter over her disabled toddler's death from starvation and dehydration. Stormy Lee Ryder's 19-month-old son, Tuwharetoa Tahau, had cerebral palsy, requiring ongoing medical care. Joey Dwyer reports. Court documents show the child's weight plummeted in the months before he died in June 2024. His 33-year-old mother missed appointments and turned away nurses the day before. Ryder also took about 90 minutes before calling emergency services after finding Tuwharetoa unresponsive. She remains in custody for sentencing in June. America's counter-blockade in the Strait of Hormuz comes with serious risks. After ceasefire talks failed, President Trump sent in the US Navy to stop ships entering or leaving Iranian ports and coastal Gulf areas. He's warned they'll destroy any Iranian boats that challenge them. BBC correspondent Frank Gardner says as a big consumer of Iranian oil, China could decide to start escorting ships through the strait, which could cause big problems. They've got a big base in Djibouti, not that far away. They could do that. And then you're into a whole different ballgame where you've got a standoff not between Iran and the US, but between the US and China. A pair of Australian consultants are earning thousands of dollars a day to rescue Wellington's over-budget, behind-schedule sludge minimisation project. Tobias McIntosh reports. Former Melbourne water manager Eamon Kelly alongside John Hurst have been charged with getting the project done after costs ballooned from $200 million to more than $500 million. The City Council's paying the two a combined $4,200 a day plus GST and expenses and expect to clock up just over $1.4 million over the course of the project. That's news. In sport, and a pioneering moment for basketball in New Zealand. Charlize Ledger-Walker has become the first Kiwi to be drafted in the WNBA, selected 18th overall by the Connecticut Sun. The 24-year-old's proud to chart a path for her countrywomen. I'm just really humbled that, I can kind of be that role model, and I just hope that everybody watching from New Zealand just knows that they belong here, and if they, set their sights high, they can, be limitless. Mixed injury news for the Newcastle Knights ahead of their Round 7 NRL clash with the Sydney Roosters on Sunday. 5/8 Dylan Brown's been declared fit to return from a knee injury, but second row Dylan Lucas is set to miss the next 4 to 6 weeks with cartilage fractures in his throat. Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Ole timulungan sila wa lua mala famiru tu tene ling tula e lima o le dawa e whafonga se o totonga o a tātou tala e vai whanua tala i tālonga i le rivaenga o le fiafi i le ngana pere tāni o lam whai ona toi mausi si whapoponga i ling tula e ono whaisi pisi o le tautomala o nanga lea a le Henderson Cars ai te maua e a le tautua le dāle tamita i a anti malau whenga luenga lau whonga whiawhia a le Henderson Cars i le tasi i wawha Cavendish Drive i Manukau. Tasi i wawha Cavendish Drive i Manukau pe walau iei o le ovalu se lau fitu tasi ovalu se lau fitu tasi ia le la tautu merana mwhiona e mawai ia le tautua malaunanga a le Henderson Cars. Ia talavantu lau tamale o DJ Big K ia malo la vani i le ngā lue malo le whiwa amatavale uma whai malia lau sai lunga le tele lau ngā sese musika lue mai masa e malia lau ngā sese ia po lau kuka ia po lau take away foi ngā we kau sa mua i ngia viafi Hola
le masinga o ka alo I lo mangapa Maki o le valukasi e whangau mai o le kama Olai oi whakau fo ai wha ai mai I apia Mam o ke leo fo se ua o palo o fia e mai mali fai oi avele Wai ai swinga te kele O makua alau kama oh my gosh e u fele fele I kele a ofisi lo o fia makua ngai ai ai au uro lau salu pongiri solo wha vai vai Le mawhaia ongo o kua oi lau pele se kau supe ako se kupe mamakakalo mai I a kele Ua kaleta ye he lava yo Mama yo He lava yo He lava yo He kau e tuku mama yo He kau e tuku mama yo Mama yo tuku mama yo Alo te atu ke O tuku mama yo Tuku mama yo Papa he Sile mana o lava e fa a pele pele o ene I e matanana e nana lava lo ua lofa ai fa a polonga o e pe e te ma sola sola e te fiu lava e to mai le se file mu e te lua fea nai o te mana o tofo o e fia I lo me ana e lo roto e ne I e fa a tanga file mu mai ai o tonu o lo loto Ole leo na fe ai Ole whainga ole tama futanga na ona feo feo I lava Ele I tai o se tai mi e sulu ina I se mama Sunga se ilonga ha e pasi Ola usu e na pe e te lava ono sai Fa ato ata no no fo moi Ai ua mautino halo whaio o I leo ti So a whaali sa o atu Lea lo famoni lea o te no fomau Ele o sa o fia tama matu Alo o fia manu malo I lo fatu E te fiulava e te paali I wana olo u ata mo u pati pati Wati leina o to faali lipe a uba ai atu e matangi tangi E te fiulava e te to atuli Ina I asu ia ia wingai faali Te to fata fa o e la uhani Pe e te lava tatari fa a fita uli awe keika, awanga ya fuka Ngalo olo fwe wharia, luku mai kaika Te mao ya e masangi, asore aka masore hangi Ele ngā o se fia e ke muare ngila langi Ole mafu angle ngā o wharia, po kinga leanga Te mao ya e masangi, asore so wai ole masa Awa a whae pui pui ngā o se fukau sanga Ele kala ili o ke wha au le ai o nganga Au makiwa, kalia a kele o kupe fia Kalia le manguia, kalia le mawhakia Au lea o wai aku ua lewanga e saumia Beli lo mai mama, te kolo le manguia E te fiulava e te whaali I wana olo u ata mo u pati pati Wahati leina o to whaali lipe a uba ai atu e matangi tangi E te fiulava e te to atuli Ina I asu ia ia wingai whaali Te to fata o e la uhani Pe e te lava tatari wha fita uli Fokua o kia o ila ua mio ngā ia e whai ia Wasa ue whai pare busu e wha au le kilo e whasea We make that story more excuse o pare pasia Kile o fulanga le kau mu i sea sea Kovolo maso salo se kuia lo inga inga Wha pare pale pea o e inga ngipa I pe mo sasa Kama whakanga e pei o alau ngaka I nungo kapa E makinga ka e suenga ka se alo whai ngaka maka Ki kele a pesenga ia e makua I le uo Awa o ka lai kau whalili Ai e se lupa rufa wha mao ia o ilo wow Yo! Ole asu ya tu baby lau si kaili O lau su e ngalea ua pasi Na o faita o e la u baby A olea ua leva na e sauni Wa o wila o e ua sili Wa sa o hale tangata na o fili fili Mo I o teleta solo muli O oiolo u tofi e o ile o ti
over eyes, it's me beginning I I'm pretty lepo, alongside DJ Crazy. Let you know Luma, it ain't my for far, I ain't more little letter for I know a little Luna. Say it out my the Alpha money, oh I saw over I let's sing the land of Savali. Say baby, oh my, let's take ka upo yung paranga wa ese ulang nga tuka wa solo mali mga ya yo la fushi ma fong fanga ko tipi ma o shu ese fa makala me la miki po le a era nga winga a se fa ia shafika o mai lo lima ani yo folinga sa o a okin la iki ko wale ma ko ni ro binga ave o e fa mo sei
it, ¿cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Filoi o le mana vonga alwenga mga sisinga le divang o le fiafideo le solua so se fulu ma le fao a perila lua filuono so bila ngula wanti le ua lus fultasi bilu tau te nele tulai lima pai pai mali e lo sa yoe o le ana kuka ngai fai le ngi vaenga o le fiafi o le fale fo o inga la e afe ia e ke tina e le ngi e aluma ave se oso o wai ke sa vre vali malo faka mole mole Oh, mata ang obesi na taguta Pilano rano wa ite yo susana Veo se ia eta oto wa tumunga Afai etele tali tonu yo Uika suma tamba puta Utele pipelo ya te oi ole alama Sute yo tua oila umasima Na oto mauti noa ua bisia Oya ole ema we papu sa tau
Fire away all night.
mai mino ori vai lo que le fongi kongi I se pa kofi o aula ia o que le koe mo ta poka uma fai me I ko wala vanga se ai fai me amoi baila ia e follow mai ia o TikTok Facebook fang kumilo so mai I tonu ma tonu luelue mai lue fa no no siva ma siva ma feula mai oka so fomo baila uma lava fa me I tonu siva ma siva ma e tota ma I pato na over ai le patola po ai patola tse le mana o ai tasi lava le pato o te mana o ai e ala mai lava I le vilo ko mai e oi tai le vai te tangi si ai e tangi u te tangi tai te le mana o ai tasi lava le pato o te mana o ai e umalo na tangi le ka ele sa Lima mai I lunga, rongi mai I lalo Fasa sa o vai awa eke vabe Pa ayo se e vai nge I mo prepa ave A so fu si pa nge I malanga lo o fuai Pa ai le lungu fua makua I pusi mafa ama O kole lua wosi awa eke ngau ngau Ase lua lima, vai se high five Le walama ngasi vai a mai roi le vai So mai I tonu ma tonu lue mai lue fa no no siva ma siva ma feula mai oka so fomo baila uma lava fa me I tonu siva ma siva ma so mai I tonu ma tonu lue mai lue fa no no siva ma siva ma feula mai oka so fomo baila uma lava fa me I tonu siva ma siva ma Well, vi kan su fe filoi o le de vainga le fia fi to fatsia le su ya DJ Dave. Ina ulus ful malaiva me du te ne le tu la e lima va talvanti ya Nicola Ulu. Yo e le va to tu mai o io le na passi le to tu. Ma lo le fe va ma lo ga lu lo ta tu. O e si la fia me fatino e mafaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo i so fale motu o e si la fia mafaiona fatino ni si o fuafuanga e fa nga ile equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fia fio soruru ta itasi le se fulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mafaiona e umi se fale motu le lumanai ma au wala e fa nga ile equity o lo fale motu e fa te wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fia fio soruru va yaso ta itasi se fulu e te aile faa. O le polo kalame o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asia siane I le upeka tawhai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame e le leimo o e talo falapa. Tusi alua pe te rolo na mta umomua o na whai upo e lua. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tuba. Ma le manuia ona o lo o tau I loa lelei o le atua ma Yesu Keriso. O le loa lelei o se tangata. Ona ua umi se mawtanga o I loa le tangata le. Rona wanga lu. Ona ua o uina masu esu e lo loto I le o langa ma le tala anga o se tangata. Fata ta inga o te loa lelei Lo ta mao tau tai lo longa Yosu. Lesi mai. Mo uro le lei ave tabani. Ona na oa onga ia o iloa ave tabani. O lo ilo le lei la o lo ta ma. Na whaingo fiei ona oa lofa ma o fa alo alo
Ma o stai I lo tama na uola mai ai. I le nei lalolang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona I loa le lei o le tu. Wasa ye taimi. Na a fia ai le apostolo le whaalo tolo tolua. Ma na yai le masa salo. Ma le tali tonu wha maoni. I le moni o le tua. A Yesu Keriso. O le wata tino mai I Petero. Le manuia o le iloa le lei o le tua. O le tātou whaia onga. O iai nei o le nganga pa ia. E a oa o ina I tātou. Ia tātou iloa le lei le tua. O le moni. O le teneo o lo iloa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo I lea. O na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni I le natangata. E le ai fo. Na te e atu tangata I utaia. Ia Yesu Keriso a wasa lātou le fia I loa le lei. Lo lātou mesia na balo ia. O le tātou I loa le lei o le tua. Tātou te fia ai ma le manuia. Ma iai le saolotonga ia tātou. E le toi pū lea le fefe. O tātou loto mana. O le loa le lei. O le tua ma Yesu Keriso. O le tātou saolotonga le nā e whaambau. O le eta lia Yesu. I lau loto I le na yaso. O lau wha o la tanga e whaambau e whaamaoni lapa. Mamanisua. E le lei mo O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City. Ua te
tu ko mali na vania ma John tolo tu tama i le vai ngole fiafi tolu nga tu le por kala mena i le mo o pe ona saunia ya ma funge na tu le sunga le fai au ya pasta soli lo longa mo e ma o mi tanto uma le ri fiafi o la solua la tu mo ya si ona fa po ponga la so anta o temi masani e le tu tu le le radio Sambo tasi lima Eva tolu a mo ba wa wina tanto musika e mole mole e o lo monta po lo lawa po le tu fa le fai nga wenga ya po lo walu foi me le fa tu foi le ku ko le ri fiafi a fe mo mo le bakery ko e maua o le angolo o fuson
ile pese fa apaleni ai lauva alele awane ie fatali le talofa bango ai le tali va ile fe la le tano yoane itipu ai o se fa la lave eva mai yo e awale popole se tu malo ale fe e amole lue yo se mo ise over se lue tu ai lue lo ile fe tu ai lue mai tene mai ile pese tu lue ale via da ole fe sa utala le anga etele imawaina la umai le sa wanga ngai naina ono saila ya lo loto ta eva veva lo ile fale olo mai su e mai yo se tala fae de va sa mai lunga lue le yo se moi se ova se lue tu va lue lo ile fe tu lue ma etene mai ile pese tu lue ma te via ve le fe Radio Samoa, kasilima i vakolu amo. Ole temla kula wansila wa toe valu miru tuna tale o link July ono ma wa to longa toe na mala tatu ba tanga ya mai link July lu se uli mai fo le vang ole fia le sanga no link to te mali ele tatu ma tanga poto le to tai ele te mi sa sila vai te to le to lo to sei formula ban to wala tao to fi lo i lu monu ele to no ya wala wa fa wa we no le tatu po le kalami sa vai ele sa o le sunga le wa o le fianga le matu langi an te to mafuta si i se te mi le po ana nei maru i tele ia la singa o toi la ga tele o fainga malo longa i le po ana nei le pa ia malu o lo tatu to no fai mali lo sa e lunga le tele a fai le vela na kuka ka slow la kikia o re ngia so lua a ma le tua o fala au maru ia le via fi soifua tolo le peli sulla mai volino le tai tu pizzo ia pia si o utau la manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo mia ia umasia uhani a o basa vali le masina se Yesu solo ia samo no uatulu se ifai mafia fianga
matama Olo sisiva ai mapepese Matata lato tulele A umae mane ilano ole liu Na oa umasi a upele Nofo imama pei Lesi tau langa o sabonei Ai mana tua pea o upolu Ole ingole o su o motu Ele mawhai langa o nangalo Le tape mali o vai singano Nofo ai tine matama yung alona awala lau papa Le pasina se I esusulu Ia sabo alo uatulu Se I vai mafia-fianga Ie banga atene matama Olo sisiva ai mapepese Matata lato tulele A umae mane ilano ole liu Na oa umasi a upele Wafa apea ona lawi loa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai mo Ia Samoa Le masina se I esusulu